Rais Kenyatta kurita ntomeri yawe. Aje kuambiria kuona utungata nyuma ya mandagitari gusoka ngugine. Tugakumenyethia nkucheneo katikati ka njeshi na maskuta. Solomon Chokera kurita miario ya wejege masindano ja sukuru sa sekondari. Ni tariki 15 mweri Juni 3 tupureterete nteto cia weru thaa 3. Ano ithiro itone mwako mokurukira mitambo internet okurukira www.werutv.co.ke na inyano ithiro kera na batu kurukira mitandao ya Twitter @werutv, Facebook ne werutv na kinyano ithire witutumira ntumirie kurukira na mbeto irete na mari kinyariko nione inya kibugu 3 onbeto Phineas Imana Nani mbetagwa Maureen Kinyakirimi na muonereria wetu mathitho ni Kezia Kagendo na tukiambiriria na nteto mbesa ira thirikari ithiritwe gitumira kirima reijari tibangu gene nyingi ira ni gicunse kia 50 kuma kirigana bone kuringana mutongeri wa Nthiguru Uhuru Kenyatta higi tarira akuritaga ntumiri yawe gikarone kia bunge nene muthenya wa narua ara auga kiama kia gutegera mariyari tibangu ene ya thirikari nikyo SRC botegera mbiei bura chumba kwinamwa na sokete uga katiba ya mwaka jwa 2010 ni kinyanirite anene amwe na gutuma manto ja ukinyaniria kiri thirikari cia county boneka Eston Getongari na nteto eje Ntukwe narua ke bunge nene ikwethetwa gikaro kia mwanya aya bunge cio ijire bunge nene na ya senate baukari gikarone kimwe kuthikiria ntumiri ya Rais Uhuru Kenyatta ke ntumiri ewe Uhuru na kathete thirikari yawe na kuga ke thirikari cionthe iria itongeretie Kenya yawe akeneo ingetie wirane buria yekite a Kenya. Dear Kenyans, speakers of both houses of parliament and honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, today we celebrate an extraordinary Kenyan journey. 4 years of transformation, of growth, and indeed the deepening of our democracy. I want to take this opportunity to salute and to congratulate each and every Kenyan today for staying true to our solemn duty to protect, preserve, and promote our constitution. Rais Uhuru Kenyatta na ugite rwangi rwa NYS ni rutethetie nthuki mbithe kugia ngugi kunthe Nthigurune na muno kirimita ya Kibera County ya Nairobi. Njere ya ngari ya Mwangi tayo SGR, Rais Kenyatta na umbeta kuuga ni itagari ya nene ki Nthiguru e Kenya. Abunge ibagwerirwe nyuma ya mutongeri o Nthiguru kubagwata ugeni ke rugendo rwa ngari ya Mwangi ruria akuga rukethwa ruri mweri Juni 6. Rais Uhuru na ugete thirikari yawe ni umbeta kuongera machini na mandawa masibitarine na rwangi rwa ugima bwa mwiri na ndeirugu nikite ni utongeria bwa thirikari yawe. Mukathe Uhuru na ugete ibageretie kurwa na thina ya mbithukiro cia magaidi na rwangi rwa ukaria na ndeiro rungamite kuruira Nthiguru. Kiri nteto cia nkukumo, Rais Uhuru na ugete ibagucenjia mawatho jegie nkukumo gutigira baria bakugwatwa na maitia ja nkukumo ibakujokirwa etagari aria kiwatho. Mukathe Uhuru na kumetia Kenya ikwethwa ende ya 3 ki Nthiguru iria ikurite kibiashara na kuga nkurukia kampuni 1,500 ni irugori Nthiguru na Kenya. Allow me, honorable members, to highlight where we are in keeping our promises and following through on our commitments as a result of the substantial changes that we have made to our business framework. For 2 years in a row, Kenya as the 3rd most improved country globally
according to the World Bank Ease of Doing Business Index. Kuringa Rais Kenyatta, mbeca iria Kenya itumaira kuri ariti ngugi bayo ni gicunjĩ kia 50 kiri 100 ya mbeca iria thirikari yuthuranagia. Akithiriria, Rais Kenyatta na uriria Akenya bagwatanira na gwaka nthiguru ya Kenya ta iria yari kiroto kia mababa betu. Nkiripotera Wero TV, mbitagwa Eston Gitonga. Na mutigeri ndeto ya Eston Gitonga yokoine rwaria rwa rais nio yotreta kikiurike tukantukweru ara tukuria no kuthogania thirikari ya Jubilee ne kinyanirite wirane bwayo bwa witi na mbere uraba ugite bakathithia bathurwa no kuthogania thirikari ya Jubilee ne kinyanirite wirane bwayo bwa witi na mbere uraba ugite bakathithia bathurwa. Tuma maoni jaku uhurukira namba SMS niyo 42331 kana kire Facebook Wero TV kana kire Twitter @Wero TV na tukethoma maoni jaku tutete na mbere ukorirwa gutwira rietwa riaku na uronera Wero TV kumira ko kana nterere ko na twetete na mbere nyuma ya thirikari kiama kia mandagitari amwe na magavana kugwatanira ugoro bwa igoro na mwandiki munene wa kiama kia mandagitari KMPDU gutumiria mugomo ijurikite rukirirwa na rwa sibitari cia muingi ngugeni cietire na mbere Sibitari nene ya Gembe utungata ibuliketi ochokera na ajia bambiria kono utungata ya rato kumenyithwa ni Dennis Mugendi. Sirari ntuku igana saruruku nyuma ya madaktari kugoma Kenya yonthe na nyuma ya mugomo jojo jwa madaktari kuthira muthenya jwa igoro na narua nikinyite sibitari ni Enyambene sub county tayo Igembe general kumenya uria mantu jakarakari kirindi kiantu nigikuonania gukinya guko sibitari na urigitani ni bwendete takawithire baba ingi bakionanagia maudhio ya kugwirua ondiria bakaririte mendetho beterete ikurigitwa. Bila shaka wakati wa mgomo kulikuwa na tatizo la huduma na wagonjwa wengi waliposikia madaktari hawako kazini waliweza kukaa nyumbani na wengine wakaenda kwa hospitali za kanisa na za kibinafsi. Lakini kutoka leo asubuhi, mpaka kutoka jana usiku, tumeona wagonjwa wameanza kurudi. Na tunatarajia huduma zitarudi kwa hali ya kawaida. Ekuru baba nabo ni baithurite uria bakuigwa gukurukira kuthira kwa mugomo jojo jwa mandagitari. Ni thai nkuiba ngwiretu sana anto indira kinyarenda ndathera ngamatete mono ndirora sena nyanjere kungaita ondure andejite sibitari yoro ndora sindire kunyampetete na yani njere kundeta kundumiwa ningusogeria daktari nkatho mno nonto ndeyire ndundumiwa bwaya tena ukoje bakongana yatipatire kinyawithira ya ikwa koti. Edwin Gitonga na gutumenyithia miario eje ya mabea hamwe na ngerekana inge iri antu bakurwa baswe. Kiarere ya kurugura ya kamite ya tumiri koti ba kaunti ya Meru jaji murungamiri ya koti cia Meru Justice Alfred Mabea na uriti agambithania bonthe bethira bakithiria magamba na mpwena baketha bagitiria magamba kenda kunyia kuthurana kwa magamba kotini. Ariuga magamba ya yatethire tujakigito ndene ya kaunti ya Meru ni magamba ngurukie 19 ntubura kuga bureti ne gutiria magamba jau ete na mbere kwira rwangiro borisi rwetho rukithithia na mpwe gwikia thuganiro kotini bareke kuithia usonkoni oreo na urite borisi okaire baketha bagikia thuganiro kotini ketha batina ukuje bakungana. Nimeelezea wale majaji wenzangu pamoja na wa mahakimu kutokubali kuahirisha kesi ovyo ovyo. Waahirishe kesi kama ni lazima iahirishwe. Pili, leo tumekuja hapa kupitia County CUC tuweze kuona kama tunaweza fanya kitu inaitwa Alternative Dispute Resolution
nawe Justice Francis Gikonyoro ni mukaririgite wa kamiti eu na ugite ate kuingia kwa magamba kotini kinyigwethete gukirato ni kwaga gambithania bakungana kiri koti cia Meru. Ariuga gambithania bane bakaina magamba ni jethagira kireto ko wingi muno ntubura kuga ni bure mwe butumaga gambithania bateria magamba netete na mbere kuga ati njira ira mbutho ya kunyia magamba kotini gukurukira njira ya ndu kuiganwa kire magamba jara yate na urito indi netete na mbere kuga ati magamba jaje na urito jonde no mwaka jagambiro kotini itikumagana kethe ene magamba iba kwenda kuiganwa. Na makesi ni mengi mno kama mlivyosikia, makesi ambayo yako katika area hii 19,000 cases. Hizo ni kesi nyingi sana ukiangalia na ofisa ambao wako kotini. Hata mtu akijaribu kufanya mpaka jioni kazi kujitolea kama mchwa atafanya tu machache tu, mengine yataongoja, na yakiongoja mwenye hiyo kesi anaumia. Nkiripotera Wero TV mbitago Edwin Gitonga. Murugamiri wa manto ya matinda chukuru chese kudanua Solomon Chokera na ugete machinano ya mwaka yo yari na ugaruru bunene ni untu bo kiwango kia guru kirari topa konania. Chokera araregia ari interese ya sekondari ya Muthambe kaunti ya Tharaka Nithi na aria ni no matinda ja Highland Region ja kuthithirwa mbere yao kuthura sukuru ire igeta National Samuel Gesima na gututariria mantu ja mithako eje iretete amwe kaunti mugwanja ire ni Meru, Tharaka Nithi, Embu, Isiolo, Moyale, Marsabit na Kitui. Aritwa kuma chukuru mwanya cia mbare na itia Kenya kana Eastern Region ibaithiranite chukuru ya area Muthambe guchinda na kiri matinda madrama. Aritwa babaibona ni te warabone nebo kwariria mantu marama koni uturo bwantu kwambiria wagi bwambura kuma kwa miro na migomo ya rutinguge mwanya bamwinge ira yethiritwe ri withire ndeni ya Kenya. Competition ya this year imekuwa tough sana, manake kila shule inang'ang'ana kushinda na kila shule iko na play ambayo ni ina run na theme. Kwa hivyo I'm very sure tutapatia wale ambao wanatuchagua wakati mgumu sana, manake kila mtu ameng'ang'ana kufika pale ambapo hapo. Batu tuguikaza mono kenda tukinya twakinya kaire itubu we are a St. Mary's family, we have done our best. Na itonete skuru nyingi mono ciena items tofauti na items iu cionthe ciena masindano ja manene mono, lakini itogutegemea Murungu agatutethia mwanka tumbe gwitana ria Teresi ya Kisumu. Anasema competition ya mwaka huu imekuwa very stiff. Unajua kwanza Eastern Region imepanuka, Machakos walikuwa Nairobi, saizi wamekuja pande ya Eastern na tunaona competition imepanda juu kidogo, lakini tuamini Mungu tuko gangari sisi. Mukaririete wa matinda mamantere chia Eastern Simon Chokera ariuga ati matinda mamwankojo imegete mari makiwango kia goro nkurukia matinda mamyanka yenge ya mbereni. Tukwenda gukuria biago biaritwa mwanya ki maskuru yetu yonthe ya primary na secondary na university maskuru yonthe. Mwaka yu thimu yetu ni enhancing values for national development. Twayukirie thimu ya values nontu tukwenda rito betu bethera bena mitugo emega ndene maisha yao. Matinda tamamai njira imwe ya gukuria biago ndeni ya ritwa untu burabo bateri kuwatirwa ndeni ya mibango ya machukuru monde. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Thirikari gukurukira nsuku cia thirikari nicio Cereal Board na ndibakagu na arimi na Teresi ya Embu baria bambirite kubagurira imera biao biria bakethete. Arimi bantere chembere na thethero ibareketie kugurwa ndengo na iro bingi bibiomu na maguri jeguru jarane chiringi 70 mwanka 75 ngaukano na urabarenda kia na chiringi 60. Rita Mwaniki na utotalilia manto ya Arimi akuma mbere etherero maina gikeno vya thirikari na kuvitukira National Cereals and Produce Board mwenu wa Embu kwambia kumagurira ndengu na mbei mbega kwi uria maraguragirwa ni avuri ya biashara aria engi. Turabiria kugura at the beginning of this month mweri wa March na nituhigurite depot ino ya Embu, nituhigurite depot ito ya Meru na nituhigurite centers na gukienda mwena wa Mbere
twina store handu hetagwo Kiritiri na twina store handu hetagwo Mutovare. Ici turahingurire ni undu wa kurehe services closer to the people nigetha andu mahote kurehe ndengu. We are buying a kilo at 70 shillings, shilingi 70 ndengu cia kawaida na iria cietagwo nylon. Na iria cia hybrid nicio cietagwo na giguku cietagwo cia Makueni kana cia Busia, turagura kilo imwe na shilingi 85 shillings. Arauga ati mutaratara wa kugura ni muvuthu muno na kuria aria maina ndengu cia kwendia mamatwarire. Kira kiratumire twende kugura ni tondu bei irokite thi nginya gakinya shilingi 40 per kilo, and we realize the cost of production era iguru gukira the price at which they were selling. So thirikari irona ni wega kugura nigetha tuteithie mukulima ndakae guthii hathara. Ni kurehe to the center tondu otarongo ni Embu twina depo na twina andu me tayari kugura. Ogo ni Kiritiri wathi ni gukora andu aitu. We have taken all the services there. Twina indo ciothe cia guthima na andu a quality na andu a stores. So the toicio inya, especially in this county ya Embu, kuni kuongehota kurehe na tukugurire including ishara. Turaria cash. It is cash on delivery. Ngiripotera Waru TV kuma county ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Na kindeto cha biashara urimi bwa gitungu saumu kana kabuturu tauraki jekene ne bamoni urimi bote bwa wethire kira arimi babange miru. Mwandiki wetu wa Nteto Kome Kenyona ariongerete murimi umwe uria wandaga gitunguru giki nari na Nteto Nkuruki kire gisunse giki kia murimi uri ume. Tirimana na Phineas Kome uria ni murimi na kinya na athomerete utaramu bwegi urimi biashara na aria gutumira kithomo kiawe guciukire kiuturo na njira ya kurima kapturu kana gitunguru kiria kijekene muno ja kitungu saumu. Kome ambiririe kurima kapturu nyuma yawe kurikia kithomo kiawe na kuona ati urimi buu bwa kapturu bwina baita. Mbiririe last year after Dekoziria University na no kumenya oni ndithitie degree ya agribusiness management na bona ndi igu utaramu buranko itithia ngugi na ndona anto aku commercialize na into bingi mono ndauga let me narrow down kiri katunguru geta kabuturu kana kitungu saumu so nto kabuturu bombere mo gatega libeko itekuingia sana na nyeke thoro kingiaga in a very small area ya Kamunda ukona returns inene nkuruki nye gitunguru kira kingi ya kawaida kitungu maji kira gita kitungu maji na nyau gategera kabuturu beyeko waja kiri thoko kena bei iriga iguru nkuruki na demand yako iri nene sana. Kapturu ikimera kithera kiguanene mabura na bitunguru bingi. Kapturu kari ubatu muno ni untu igatethagiria muno kurwana mirimo mingi ya mwiri ta mirimo ya nkoro. Kome ambaire urimi buu na kuthondeka mbego kumania na mbira cia kapturu ni untu mbego ya kapturu itionekaga ndukene cia into bia urimi. Mbego ya kapturu chontu gitunguru kiga kawinda kina mbeo mpoka karati u kaka gatembe ojonto kaka kinya maturity jonto jaga kangwate nande ugategera igakinyite maturity lakini utembira karaita na kila kitu imbira nande uratuthithaia gento twitaga vegetative propagation tukakuria kaka o kaka karijawa uga process mbeu for 2.5 months to 3 months kenda kathondeka mbeu ingi iroga chaura wande kaume gitunguru kingi. Riria ukwambiria urimi bunthe no mwanka wibange bwega kuringana na Kome we atumire 30,000 na kumane na urimi buu atumirite aki kilo 40 cia mbegu na kuketha agaketha akue kilo 500 na riu kumane na kuketha kuu kwawe
we agatigwatira chiringi 100,000. Initial capital eri about 10,000. Chonto yu chonda tumirite kugura mbeu about 40 kilograms. Nda this mo eri kona ogaga kanini 40 kilograms na twatara mantu jariba na ndawa na mbibingi pikeja about 30,000. Kona gateagia over 500 kilograms. Jonto twategera from professional kuma ora tutwire kurima tuteka kairia jakaka ukona nandi kuringana na production gaitete matunguru ja manene jaja na je na urito ateagia 550 to 600 kilograms. Kwa on the lower side tukona 500 kilograms on the lower side. Utiroke na less than 150 shillings tirake na mikabisa. Na rira kaurite jathai jonto iningo ketha murimi o muthia para pamuicho guru in the season na ndija thai gaitete sana thai tuiguro na 230 per kilogram. No indi kirurimi bu kuri mathina jaria akurukagira uyu iti kuonekana kwa urahisi kwa irasi mothithaie ondas kenda ona mbeu njega neti gwatirutiro jonto kanda mbeu ira gwatirutiro munda jwaku jukethora jukigwatawa ni rutirot kome we indi atiunanga gwa mathina jau no indi ija mwenyaga inya ya gwita nguge nkuruki na ena mataro kiri mturo kwenda kwambiria urimi bu bakapturu viable venture jonto venture within meri ina igakwa mbecha inyingi mono nkuruki nye mture wandiki ngugine no kama ninji mbecha ciaku bwaga chiomba nya ku expand omba igu expand jonto aja no tugaita mbeu ukarima uketa ukineneage munda jwaku na eventually ugatonga. Anthony Aweru TV murimi uri ume na kome kinywa. na ndega tutegere maguri jainto mwanya kuma kiri thoko indi mbere ya bou katuone uria antu betete na mbere gutuma maoni jao koguo kuga Jubilee tosha itatosha. They have done a lot. Standard gauge railway, road education and many others. Muthaura kuma Thika ugeta kuraja nontu Phineas na kwaretie na kimathiarethi mantu jegie ntumiri ya rais.